Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sayich olehil Choacue at Kwasquitzin, Ninkela Kulbal Salikak Angel, Solok Salisantilhu, la Insaraluk Sutyokin Chakuchubenikil Chiruli Hunkamokain. Lishholomili Katsolbal Chiruli Kutanain, Nashye, Lishkirta Sinkil Limuts. Utyokor balish ben rakal. Liqatzolbal nakataw sa lihu Juan capítulo 9 versículo 1-16. Yokor bal kaut aruk eshkoshla eblish solom liqaqwa Jesús. Chirish lish mutzil liquin qain likiyola chaq ho mutz. Uchanru nakliqaqwa Jesús kish quseb ut kish quteb. Kaut nak kwanak nako palto akwi sa liqaqaush. Li versículo 1 nasye, nakyochi numek li Jesús, kiril hun li quing mutz chalenchak sa shyolahik, ut eblish tzolom kesh patzre, at tzolonel. Aniki ma kopk, ma li quing kain malach eblish na shyukwa, nakiyolag sa mutzil chankebe. Kichak okut li Jesús ut kishye, chimuko inki ma kopk, chimuko eblish na shyukwa, reban naklish ni malshkwankili Dios, tak ut besiq rikin. Mugutinkwilta chishjunilep li versículo, shbanak na balep li versículo, abanan tioqin chishtia basingil choqagwe li versículo 6, nashye, nak akshye hain. Kichubak sa choch, kishchib sulul rikin lishchub, kishchul li sulul saru li mutz, ut kishye, ayu chichahok sa li ha siloe shkaba. Narach nashye, taklam bil. Kooli mutz, kosh chahok chak, ut na ilokchik nak kisut chak. Abana nakwa naktoshik chirilbal li versículo 16 ut nashye. Kwankep parisei ke kihok, li kuinka in mokorrik inta li Dios na chalk, shbanak inka nashkeshlok al li sábado. Kwankep chik ke kihok, chan runak tishbanu li shninkal talila in hunak kuinkahmak. Utkikwank hachok ib sa shyanqeb. Relik chikyal naklik angela in li yo chishbanugili qaqwa Jesús. Kish hacheb ru li poyenam sa lishka usheb. Shbanakinkani ke shnaw chanru nakhunak li kwing chalenak sa lishosha yokrak chishqetbal li sábado. Sa sholeb anak lik angeli yo shbanugili qaqwa Jesús. Inkarach ta ushmank sa li sábado. Abanan kyoke akkuchishye balchanru nakhunak li queen qahmak tishbanu shnin qaleb rusach bachole khoa in queen garach chalenak chaqsa chosha. Kwankep li kyoke chish koshlangi li kyoke chi angelak salishka usheb. Chish yalbal taubal anni tsaqatsaqal li qaqwa Jesús. Abanan kwankep li tik ke ishraq lishka usheb utkeshye inka. Abanan sali nakhter chaqrab naqataw na baleb akwi retalil chanru nak lishma kep li na beh chukwa beh na numek sa shbeneb li ralal sa shbeneb li rieb shmam. Habanan muko narakta nashye nak hunelik taho kaan. Karu kishye chak li qaqwa Jesús. Muko haan ta in ishma kop chumuko eblish chukwa achan. Muko hunelik taho kaan at kwaskwitsin. Utre nak takatawru taka hultika li resilalish chuam laho. Haa likwing li tik chak li chuam chiru li Dios. Abana lima usah queen, yo chishkakalinkil, shbanak tik li queen ka inchiru li Dios. Ut kishiere timpanu hain, kuitabanu hain chanrele qaqwa Dios abanan, relik chichanak haan tsakaliki banun kre chishkhunili railal, likishkul laho. Hakiak retal nak li queen ka in, mokosashkabata lishmak, kishkul ebli railal. Kwahu li shik na ilukre, li shik na ilukre li qaqwa. Toch yuah kwichik angelak anakwan. Ho chanrunak angelak chak nakter ho anak ku anakwan. Abalinakulak tsakal chiku reli qatzolbal chiruli kutanain haan li nashyeqe li versículo 3. Nakkichak ok li qaqwa Jesús. Chimuko hain kimakop chimuko eblishna shchukwa. Karuh Reba naklishnimal shkwankili Dios ta kut besink rikin. Hunchik reheb li etalil li nak koshkam chikoshla kaan. Chanrunak li qaqwa Jesús kichubak sa lichoch kishki lisulul rikin lishchub ut kishke sa aru likwink
Karuna kosh kamchish hultikan kilain. Lijonal naklikakwa Dios. Kishpak likwinq. Sa shtiklahikchak. Sa eblish evangelio liqawa Mateo, Marcos ut Lucas. Neke atina kahkuchirish lisachbach olejain. Hochanrunak kikirak likwinqain. Uchanrunak chisash chol likwinq kiyoshink. Abanal liqwa Juan. Tohnashik chikshkebal manaqcholo bangil chiku. Aruh nakishbanu li junjun reheb li sachbach olejain. Kiraqek chi atinak chirisheb lak amol salikutanaan. Utna atinak chirish limak. Utlishbanu hom liqakwa Dios. Na atinak akwi chirish chanrunak lao. Mutso. Inkano kuru chi ilok sa musiqeh. Eblak amol kahonak neke kaushlak chirish. Shbanak liqakwa Jesus kishbanu chishjunilain sa jun kutan sábado. Li esila lain tohmaje naraqek. Abanansh qekere dal chanrunak akwanchik li hachok ip sa shanqe. Kwankeb li ke koshlan krenak ahmak. Ut kwankeb li ke koshlan krenak. Kaut nak hunak li kwin ahmak. Manak chanrunak tishbanu shnin qalebru etali. Limuts yo chi tehek liru yo chi cholak chiru anil qaqwa Jesus. Habanay blak amol Khwal kujik yo kep chikanak chimuts redilbal anit saqali kwank chiruhe. Aruna shyeqeain anakwan. Chanrunak lao inkarach to kanak chimuts chanrahrunak torugrach chi ilok utshkebal retal nakliqaqwa Jesus relik chikal Dios akwi. Kuinka nakakuliqaqwa Jesus ho lajkololqe ho liralali nimahkwal Dios at kwaskuitzin sach soko. Arin ahel runak taqapap Lishk liqaqwa Dios choqe reqa kulbal. Hali na atinak chikwish. Hali na atinak chakwish laat. Utnaraj nakwan qatrikin honelik. Qaqaq liqachol chishkebal retal lishnin qalebru etalil li tohyokoril bal sa iblaqakutang. Chanrunak liqaqwa Dios khwal nim saqali rushta saqaben. Kuinka taqaqe retalain. Inka toruq chikolek. Antiyo siya kwe naksinagos beni. Uto na ko'y beni naktinagos beni sa hunak chikreheb liqak angel solok sa lisantilhu. La insaralux li Dios chiyosob desien kakwe.